Kai ke bagi pat ba nongrep. Kila tres hitam, kila syak ya uslap ya kal air, kila syak ya kesengi. Kila pelut ya kapor ke bakodor ke jongki. Kelak ban kelak lani kelak ban jat no tang ha ka shikhilemat. Kini kala ja ha ka jeng ther jong Phria mata ka sengi sitang sengi. Ha ka bah ke babun kisnong jong ka West Gent Hills District. Kumba kisnong muflang. Penthor langteng bat ki pat kisnong ke mabarjan lai thu bo Phria ujur ha. Pat ulak ta simun ya karep karyang jong ki pat ba nongrep. Layu iru lembak kidur bat ki video bala pha de ki pat ba shaw songot uperta. Haka surok na juwa sya amrem. Haka benta jong lat muflang Phria ulang ubar ben hadu kata-kata kat adu bah ki surok ular ben ke Phut ai. Ang tau ratap ki lum kiwa. Bat komjuru kembelaong ukta ba yo kuba uba ki pat ba kredi kapor ban ot bat kapor ban syok ba no na baru. Kredi ka ayam ke baki pat ba. Kredi kapor baki bakin kait no ban yo sok jagat ting tresitam. Dari penban nak jeng julor dari penban nak jeng lencap jigi bo jika mariang kan kata sibut ya kerap karyang ke jongki bat komjuru ya ke jeng im ke jongki. Hapreng kidi jing syak lencap aki bo jong ke mariang kalau ke isang sat sya ya ki pat ba nongrep. Dari tip bat ke ki ba ke bo Sorkar ni kat khamtap katrat jong kerap karyang kadang ke jingrab nak ke mata jongki. Kidon ki kat tu ke nengut ki nongrep ni ki kat tu ke ki snong ki balaya tu mana kalian kata agriculture kalau judon kata ke insurance ada jawab syak penjat ukba. Tip adukan nopat ke ni ke insurance kenyarap nak ke mata ki pat ba nongrep ki berjauh umat ki ba sengusi bat klempep ki ba du jongkerman namar ke ni ke syak shop yung ukba ubag la thung ki tep bat ubag la de kapor ban kait bat ban ot jo.